LEIMATA KSO lam kai chi ma sa ngai chang tunin na to ban zomin kom som ni langa lin na silver jubilee imutawe haulan ne hungvel ki nun na to hom pi ngai changin zana ka hin pe ve LEIMATA KSO te nó cầu thì cái có một chút tiếng là đang ngày chẳng hình nhớ mình là ai thì là sau đó em liền ba đi học kinh LEIMATA hen substation cả nên quay về thì chú LEIMATA KSO mà cô na verbally à na còn tao nào hình chút tiếng là minister opinion sao có mà cần các ngày chẳng kia một chút hình social welfare mga minister ka cooperation na department ng mo ko na hin at hanin LEIMATA na hung su ka ti pavin hi at nang ma hina community ko ka ni bo event chu ngai cha chicken chu kai si lu me Abi motor le. Cookie Student Organization LEIMATA 1994 2020 25 year Silver Jubilee motto Learn, Unite, Serve theme for amelioration. The Lord has done great thing for us, whereof we are glad. Psalm number 126 3 unveiled by Srimati Nemcha Kipgen, Honorable Minister Social Welfare and Cooperation, dedicated by Reverend L.B. Angam, Executive Director ECA, erected by Cookie Student Organization LEIMATA, dated KSO Complex El Galmo, the 30th January 2020, donated by Sri Zamkulun Hongsai, Chief of El Galmo. Sri T. Thangzalam Haukip, Honorable Chairman, Hill Area Committee Manipur. Sri Thangboy Haukip, MDC LEIMATA. Sri Sailin Mang Hongsai, MDC Hongsabung. Sri Pautin Thang Lupeng, President KSO General Headquarters. Sri NJ Hauneo Baite, President KSO Sisipul. Sri Zon Thanglal Haukip, President KSO Hinglip Block. Sri Thangkam Haukip, Chairman, LEIMATA Area Chief Association. Sri Lun Munthang Haukip, President KSO LEIMATA. Tuin Abana Kumsom Nilenga Yung Hinuto Kilhanen Unit Anakitipi Unit Aina Chepe Nongchu Block Ahung Hito Kilhanen General Headquarters President Tuin Hichi Pandona Einay Pulaki Pawmente President Paung Taylozin Secretary Puin Pu Thangnen Mang Simte Aman LEIMATA hi tunini ko apana blog ay tay ti pundo nale het jing na dingin hichi songi einon do Pulaki Pawmente Kay Thanglen Mang Simte Secretary General KSO Headquarters in LEIMATA hi Union apanin block ay taiti pundo na levet sana in songi kongi Kipaumin Unit Flag hi hiel ahung ngay to kilhanin District President Pu NJ KSO President Chuchanpur District in Flag hoisting hi in bo Pulaki Pawmente
Kipame kon na beng ute. Abana. Dapi chumna kung hidingahin. Tao na to mang masuk. Dapi chu hilanga enjoy lang chun kipamente. Dapi chumding ay nakigot piding ho. Akan na pi nem cha kipgen Honorable Minister Social Welfare Anina puti thangjalam hokip Honorable Chairman HSC Manipur athum na pu sailen mangkhong sai MDC LEIMATA MDC Khusabung Alina pu thangboy MDC LEIMATA angana pu pautin thang lupeng President KSO General Headquarter tu ahi kahin simpai pai dingahin kumsom nilanga even now melchi na song honna dapi hinchum masapendingin Honorable Minister Social Welfare kahin kovinahe sino na wala na huli medam lang apa hulang ay na chip yun baby anina Honorable Chairman ACSC Manipur athum na MDC Khosabong Pusailin Mang Alina pu thangboy MDC LEIMATA angana Secretary KSO General Headquarter pu thanglin mang agumna pu NJ Hauneo President KSO Sisipu Gena Reverend LB Angam Executive Director ECA upgrade ka bol man sang nga abana pu dong thang ex-president KSO LEIMATA abana pu dong thang ex-president KSO LEIMATA abana pu dong katang General Secretary Laka KSO Advisor jong he abana pu zampulun Putol House pu abana pu lun tang President KSO LEIMATA abana pu Sayboy General Secretary KKL LEIMATA Block Founder General Secretary KSO Zonghe abana KWU Chairperson Chairman KWU Chairman Nul Hingwei. Next, I'd like to call Major Sap to beat this gong. Abana Pulun Husay, ex-General Secretary KSO. Abana Puthongam abana pu mang pu kipgen kalbehin chuk pu ile ki parliamente adumen jumo Pulun Khohau Advisor abana pa thangdun social worker
abana punia khaho General Secretary KSO LEIMATA achena hitai tuin peng kul mu ding hon phat hin mangleu chun phan te Nè, tao bắt khít. Dedication of Jubilee Stone also part in a pit in Block ani niya. Tin tu mengkat nisim da oke. Samuel in sung tum kat alan mis pale jesena ke ka aput do in. Amin zong Ebenezer asa atai ajechu hikuma hi pakain ekitupi ahi atina ahi ve. LEIMATA Kuki Student Organization kumsom ni langalhin na melchi na sung le. Kichile Kuki Student Organization LEIMATA blog melchi na sung hi koiman eng set je ham alo lungtim phatlo je amen su set alo koi set boldahan chito kelanin hichi sung hi ache le vale jo si amu jo si in igam sung ba pathinin ayum pinaw le ei chin naw kel mui china ei ching pau pathin a hina mu do na ding le hichan ge ya acha te kiloi khom na pathinin phat thei bo na aina mel chi na le khununga dinga khang tha tam ta kisim no na hiding thil pha tam ta bol dinga bol do ding le tong do dinga khang lai te kitil khon na le kisim phat na kipul phu na hidingin pastor LB angam ke man pa pathin cha pa pathin chule lagaw thing pathin minin pathin khuna kalhan do tan hi mai pin la jangai na adim engai lo ka pau pathin hichen ga na chate in pui pa pathin nang hi je namin ka thangwa in nakoma ki pa thu ka se hi tune ni chlai muna ka chate ka naute ho ade a Kuki Student Organization dia kimin vo chala naute ho in kiloi khom na hin pat now kum som ni langa sungwing ve hi pakai nang in hin puya hiche hong kilam kai na wa akale alung hem ni alung leng wai ni zong tam ta ding hin milia se no yo tam ta min tin gamle na ma dinga society adinga pakai panala na wa gen the asa tam ta to no pad ding hi hizong le chen lia la kang lo an hin puya pakai tu ni a kum som ni langa lin na mel chin song te ho katun do thei ta zalun na min ka thang ve na ko ma ki pa thu ka se e tu ni ai chi song mel chin song hong do hong pang kalam kai te niu jin gun te ni zal na ko ma ki pa thu ka se e ama ni do na yin phat thei bu in pakai ma bana ato na wa gamle na ma dinga ato na wa pakai na yin phat thei bu in lang chung na ma ko na chi na lung thimgil na pi a nang adinga thil phatam ta tong do pe thei din na in phat thei bu in te na ko ma ka tau pi o hi subhana pakai tuni ni chimel chi na song kan tun do hi na ko ma ka tu sap bangwa achele awa le zo sinong pakai na cha te no umpina belta nahi pathi nahi na te ho atha agel do na le nang ma a ki zum khonel pakai ki bulphu na det ta le hoi zo anei thene diwa na in phathi nei bo pi divin ahung lo ding phana khang tha tam ten kisim do na le chona vanwe le se na in thil tam ta bol do ding nei gun na wa ding ai kisin san le pakai kisim do na ki bulphu na anei na diwa na in phathi nei bo pi du na ko ma ka taun he mem khuda se mi chi song hi pakai
koi man mang git lo ja mai lo leng sit ja ma khoi sit a bol sit lo na ding ai lo le min amu the lo kya bol the na kalwan ni sa hui le gu ako na jong nei ven bit pi di win nang ko ba ka tau ne hi lo pi na zo se nang ma changin hi che walam kai ka cha te ho ade ni che ade se den pakai che gam kai sunga ka cha te ho win pakai thep jilna student ho khang tha te ho kiloi khom nei pakai dat jo che hi ma bana hi che lai gam kai jing se lo mun tam ta mun len zo a nanga dinga thilpha bol dinga kitil do na kisem do na nei thein diwin nangin phathei nei po pi win tiana ko ma ka tau ki do he na phat no ho zo se jara ki pa thu sein lo pi na nang ma pin pakai Yesu Krista min na ko ma ka tau he amen. Ada banan chalu idi tuin opening prayer upa hem sangang laimata area amatu phanmangling kahim kawe lungsen ale khotona admai ngalu lungsing kapau thiang pathin ese leimata Cookie Student Organization kumsom nilangalhin na Silver Jubilee Celebration Program ho in mangte ane ko na ho hipakai napan nalan na ngai luna ne san so hiti ka hewin Yesu namin thangwan na ko makipathu kan se nahi heta ke na he tu pha na he whole program kan mandi wahin conductor yan lang steng le KSO se yan lang izola nangin ase diwa ngai to di mo zo se yan lang izola nangin lagawa na umpia na pen pidin na ko ma kahung ta binahi so teng le su ta bang sun program min so zo se zong ase diwa mo di mo zo se he nang lo pina dinga hiya kewa dinga ta salagawa han dale mason na kane pithe ne men nang tunya aki se dinga ki sadinga ki bol di mo zo se he nang ma lagaw thengin ne umpiwa ne lam ke di nang ma ku thinga kong kilan do ki bene hi lo pina pasa na thamwa na zo se nang ayan lang tuni ka program diu he mu thelo za som soma ko na is boy thi ho tene som khanu men lang nanung se na nalim no ya he na sa te ho ka program he abula pa na top san ge nanung se na ku thinga ki wop sa in na pen pinangay san yung po paka Yesu minin na ko makong tawin na hi. Amen. Amen. Upa hemsang amakunin tuni ipatmit diw zaw se patiyanan han na ini pitawin tuin welcome and keynotes from Bulun Kuthang Advisor KSO LEIMATA tutu din muna amahi LEIMATA Chief Association ating azong General Secretary ay po piwin amay na patman tamtain do ding ama pat ipitawin Chief Guest Srimati Nyamchakit Gain Honorable Minister Welfare and Corporation yang la Guest of Honor po Te Thangzalam Hawking Honorable Chairman Area Committee Manipur Sutengle Kintim po Reverend LB Angam Executive Director ECA Sutengle Functional President po Sayin Mang Kong Sai EM Kong Sabong po Thangboy Hawkip Honorable MDC LEIMATA Sutengle Special Guest Sri Pautin Thanglupeng President KSO General Headquarters Sri NJ Hongneo Baite President KSO Srampur Sri Zon Thanglal Hawkip President KSO Henglek Sutengle Zamta Artist Sutengle Hausa Ho Hobunglam Kai Ho Sutengle KSO Leader Ho Sutengle Khangtha Ho Sutengle Department Chumchuma Kona Zamta Officer Ho Sutengle Military Officer Ho Sutengle Tunia Hong Kong Nulepa Nunga Bulhang Chapang Nabon Sang Kevin Tuni Silver Jubilee Ahito Galanin Nabon 7 KSO LEIMATA Unit Ayol Block Huhita Minin Zana Kahin Pevinahi Kakipai. Let's proceed to the next item. Now I would like to call introduction and presentation Mr. Zhang Kulun Hawkip Chairman Finance Committee. Amasang Jubilee Chibe Nabon Chang Kevin Kahin Bolil Hey
Sangkhat Zapo Sompo Leli Kuma Elking Zang Khumuna Lamkai Khunung Ding Anamu Sao Hoin Anapudao Kuki Student Organization LEIMATA Kumsom Nilangal Hinna Silver Jubilee Changaya Ehin Puilu Hatchung Ipau Patin Thangvana Lopina Kahin Pimasana He Chuteng Le Tuni Ni Huadinga LEIMATA Gam Til Holding Le Simlai Hot Til Holdinga Deisana Anakine Chief Guest Srimati Nemcha Kipgen Honorable Minister Social Welfare and Cooperation Guest of Honor Sri T. Thangzalam Hauki Honorable Chairman Hill Area Committee Manipur Functional President Pu Seilin Mang EM ADCC Pu Thangboy Hauki MDC LEIMATA Special Guest Pu Thanglin Mang Simte General Secretary KSO General Headquarters Sri Anje Hauneo Baite President KSO Sisipul Ama Hozong Sinzong Patman Tamta Ahindal Hauva Gamsung Gel Khona Zalle KSO Ngailu Nazala Ehung Hapi Zalavin Kuki Student Organization LEIMATAIN Kipana Kakipanaw Alinin Tunini Huahin Tilpi Lopi Ta Le Tupi Ta Pejo Ding Hi Ujong Leng Kakipanaw Le Tangay Lunaw Belsa Lein Tilpi Kahin Pinomovin Hitchi Tilpi Ho Ehung Pido Pidingovin Pu Lun Khotang Advisor Hilanga Ehung Dindo Piule Kipauminti Amasan. And also I'd like to express my heartiest thanks to Sri Sachin Kambus Major GR Lamdan Post for your valuable presence. Tuin guests ho kipa sanain kipa tilpe kahin pinomovin amasapenin P Nemcha Kipgen Honorable Minister Social Welfare and Cooperation Hechitil Pe He Ehung San Pidingovin Kahin Kovin He Athu He Khatdi Simha Na Hineng Kate Kuki Student Organization LEIMATA Silver Jubilee Come and Your Sports 2020 Memento as a token of gratitude and appreciation to Srimati Nemcha Kipgen, Honorable Minister, Social Welfare and Cooperation, Government of Manipur, for your benevolence present to grace the Silver Jubilee celebration of at KSO Stadium, El Galmo, as a chief guest on the 30th January 2020. May God uphold in your circumstance. Dated KSO Stadium, El Galmo, the 30th January 2020. Signed draft Sri Mr. Lun Tanghau President KSO LEIMATA, Neho Ho General Secretary KSO LEIMATA. Hechi memento he advisor puin pedo pina e nei puli kipaumente. Kipaumen mi pihon. Mon is adunga thado kuki chanu. Akhan na pi Mary Komahin ani na pi Nemcha Kipgen amani he. Thado ko kitain ikithangat piu tutua Manipur State Government Minister Dinmun lopita e tu piuhin amanjong gamsung angai nazal le khosa nazala tunini khoa phatman tamta e hung pilau chunga kipana simsel lo ahung kipongin he ka kipauve bibi zosin khon ha bengin na be piute government transparency adayin amahin hijitun apps khajong hongin anato athilbol jo se hich apps akuna hu event thewahi abana kipathil pe puti thangzalam hauki Honorable Chairman HSC Manipur kipathil pe khat kahin pinomovin hich kipathil pe he
ai hung san pi ding win team na ka hin nei ki win he athui hung ki bangai ta zen sindo na hin nei da jing win kating ka ki pau ve hengle MLA inei tuai sei be se no ase ho zo se to do te ding ti he man of action khana in he ro hin pathinin mabal in khozong puising han lang gamsung wadinga na patam ta tong do thing in pathinin mal soman ike pauve abana functional president pu Seilin Mang Khongsai Ian ADC Chanpur functional president akitile mi pauhin ei pawa chu kinnei tu tinahin hijigal modi a kho hi ja chu kinnei tu ai pan sawin aman jong phat man tamta ain dal ha tuni ni ko KSO LEIMATA ngai lu na zala che memento le Jubilee ngo he inapi win he abana pu thang boy hoki MDC LEIMATA gam nei tu pu thang boy ama jong hi thu tam seilo ako ma hi zoga seiding jong ki phatlamum he la ki ta nei khone ya pathin he a pathina ki so lamkai phai nei win ama hin khuzalin pathen thangwa na ipe win he Hichan chu KSO chunga ki pathil pe neu cha thei kham khama hung ki bol ho hin chuteng le ka ki pawin special guest a ehung pan piu pu thanglin mang simte general secretary KSO general headquarter ama chunga jong ka ki pa nau ka hin phonguvin abal le pu NJ honeu baite president KSO sisipul ama chunga jong ka ki pa nau ka hin phonguvin Jubilee ngong o khat ei hung o pi hlanding pu zon thang lo ki ta sadam lo zen tuni ni khuwa ila wa hung hathei ta puin hian langai jong la aman jong na sata kes tuni ni khuwa mel muwa song phunga thei zen ama hung thei jong le pu zon thang lo ki president KSO hinglit block chunga jong ka ki pa nau ka hin phongu bin he he chan chu ki pa thel pe le lamkai gas iko ho Pundo na le ki pathil pi phat inaman wi hanlang thilpe abana anachi ki ruitin kin thempua ei pan piu Pastor Reverend LB Angam Director ECA Executive Director ECA tunini khuwa song hondo na kin thempua ei pan pi zalvin LEIMATA KSO in nampun khat kahin silpi nonguvin kakipana versa na zalin nampun khat silpi na phat hin manguvin kate abana khotol hausa pu pa jam khulun khongsai pu jam khulun khongsai tu chung Jubilee song he ama na hin to do hi zen na cha na laute KSO ten ki pa na zalin pun khat ka hin silpi no movin pathinin na khuzol phat thei na po a hetabang hangsung ki khop na theile mi pi ki khop na theya khuzol na nei na to kilhona na thei dinga hausa khat nei na to kilhonin song na hin to do jen ki pavel sa nen pun khat ka hin silpi wen he tuin mi pi jong sen ikipa na vel sa nen khot khat ve ana beng so ke le hon ki pa men te ki pa thel pe khat hin continue ki doing cutting Cookie Student Organization LEIMATA Kangwai Subdivision Chuchangpur District Manipur Memento Pu Paulin Haukip Social Worker LEIMATA Operation Area Cookie Student Organization LEIMATA
Silver Jubilee Song Foundation kilom ta nei sim pi zeun ki pa ba sa nan hi chimen man to hi mang mo thil pen ka hin pe ve chung mang pathinin namalam hin khwa phathena bo jing ta hen ka ki pau ve e man pe jeng ka te Song Foundation zo si ama nei sim pi vin go thanga hin alai jen nunga hoi ta ki modingen phathe ka hin bo ve he chan chu ki pa thil pe le ki pa thu a phat ka hin manuel lang bol khel alinglal ala samu mai le ki ngai damu te ka ki pai chan chitan te ki pa thil pe ki long la long kai long hoi tu ni jin guna hong zo se hop do na an nei ta ki honin phat abanan chol ki ni ki ben to hi unveiler of souvenir Sri Titi Hokip Honorable Chairman HSC Manipur amana nei ding hin unveiler of souvenir kitis midang pawahin ayo pawa to souvenir hong do na kiti tuin zam ta pu Titi Hokip souvenir hong dingin phat ini pevine mi pizau sin khot ha be ni be ni we an hon chai le tua hi nai lo đi Cookie Students Organization LEIMATA 25th Silver Jubilee 1994 about 2020 Chesavaniri K T Thangdalam Hawkip MLA Henglet Assembly Constituency Chikil Chairman Hill Area Committee Manipur Legislative Assembly in Tuni Pathin Che Hondon Kanaitai Chuban le appeal ka balong phat chu lung se den kam hin asami lam pio detail gip na tiki del function a kam lo good pame abana phat na charki no team by dedication prayer Reverend LB Angam Executive Director ECA amao ki got jing ta kilonen artist ani got PDV Esther Nunga Esther Reverend Puin Kinanei Chai Teng Le Laka in Sadingin Got Sanong PDV Kanet Say Chi Pujin Ra Puti Thanggalam Hawkip Honorable Chairman Hill Areas Committee Manipurin Ahondo Cookie Student Organization LEIMATA Block Kumsom Nilagal Hinna Silver Jubilee It is souvenir he Pathin min lopi na ding le Asimjo senija ko na Kitil do na kitil kho na Kilphatam ta society sunga to do na Kisim do na nei na dingin Pa pathin cha pa pathin tulan hagaw thing pathin minin Reverend LB Angam Executive Director ECA Keman pathin khuda kalhan do ta nei Engai luwa kapau pathin hichan ge na chate long luwa puijing akhang ka kingap naw pathin nang nei zalin namin ka thangba na ko ma ki pa thu ka se nei tunin pakai kana to do ka thil bol do ho hi suddo a black and white ipyam khat amel chi omlo a le pakai me mi na zalin heimil a helo le apana khangwa dinga he do ding umlo thei thil a hi na zalin Chate ho in pakai chlai mana Cookie Student Organization ti a ong kiloi khom nao pakai kum som ni nga sunga nangin nahin mapui na te ho hedging na ding le ong lung ding khanga khang tha tam ta in thusima ahin mel chi diwin pakai tunin si souvenir te ho pakai suddo am to kilonin nalacha na cha pu thangjalam hauki Chairman Hill Areas Committee Manipurin Hando na Hondo na nei to kilonin pakai na cha ke man nang ma khut al hando na te ho kan nei nangin phathai nei bu piwa asimjo sin hichiwa nangin na cha te ho nong pin ho le mana puina te ho atha he do na le akhang adinga aphar se adinga belta le kingap na ta pathin nei na
hết thì nó điều anh phải thấy này bộ bị điều năng mà có được cần hành đội này lâu pin này dấu xin năng mà sang in thằng vợ của mình pakai Yesus mình có mà cái tao này amen mình ni tao mình lagi nalai cái tin tu ni za ta PNM Sakib Gen Honorable Minister Social Welfare and Cooperation sele Jin za pu thang jalam hakib Honorable Chairman Hill Areas Committee Manipur Functional President pu Sri Sailen Mang Khong Sai MDC Khau Sabung Sri Thangba Hakib MDC Leimata sele Special Guest ho Sri Pautin Thanglu Pheng President KSO General Headquarters Sri NJ Hauneu Baite President KSO Chusanpur Sri John Thanglal Hauki President KSO Hengli sele Zaumta pu Major Sachin 11 Gurkha Regiment sele dunia hungha che gamsunga hausa upa sele haulam kai nule pati ho sele khang tha nunga gon ho zo sin lamon chawin kena ECA Executive Committee minin Jubilee chibai kan bole tunin chlai block che song hong dinga nei kon ho ka ki pa in ECA to mun khat mo puna khat kan nei to kilon nei ko hi dal ki pa ka sa in Jubilee iman ho tunia politician ho lamkai ho ki lawang sa tam ta pi dinga kilom ta hi Executive Director kilo khom na khat at ho President ta bangin en la ho langa ho ya ki khuti zo puin na sumle pai income tam ta mai puin hi jong la tunin ECA in jong chlai mana khang tha te hon KSO in kum som ni langa pathin ma nai puinau hi kan ki pa pi ve mabana dong thilpha tam ta igam sumule inam sunga de hin tong do ding de sana kan nei wati melchi na dingin cho ta mai chi le ho bung la ho vel che le amang thelo ding ju pe se thelo wa pe se lo din bel sa thi ho vel ki pin jong e ho to student organization hi je uchun cho lang chi I ha po mo pe se dun kan gel pu e chun tham cha envelope neo khat kan phenomenon ni cha tam wang ai pu jong le ikloi khom na wai cha ya pathin ni mai pu no mel chi ne bol hi kan ki pa pi ve tin di se mena kan pi go de hin chi President KSO LEIMATA block ne hin la pi on ne ka pha sai de dang ingan ka ki pa e chale tu chunga souvenir a print piu hi pu thangwai MDC LEIMATA achunga ki pa thokan che KWTN Patin Kilavintin Havana condolence Sri Thongam Haukip Nikji Pepe Du He Kipa amen kiho in tham ta ka se no mo he en igam songwa inam songwa no niam cha kiti hi kiho LEIMATA kam ka ja nu te ho no mai ho en kana mu no ma ma kha na hi en he jong le ama da ki mu to the ni pa mi ka ki bon jo po ven to ni hen gam sunga ke so te ho en pa man na hin go ven ale adim le america mo ven ka ki pa ven ama sa penin ke so ho tunga ki pa thu kan se ni he ki pa ong ka sama ma ven no niam cha hin ku din mun ho hi kan he ven inam sunga dinga no mai khat MLA hong ka da MLA ke hilawa Minister ho chan ge hong ge do pa hi ke ho LEIMATA kam ka ja nu te ho no me ho zo sin jong ka ki pa pi ven ka ki thang et pi ma ma vi ti pa to ka ga phun do hi en he ti ji chun ka ki pa va sa na le ai lo la ka ki thang et pi da no va sa nen thil pi neu sa ipu ipa te ho da nen long kai het ka penom ven ama en ti ki pa ta nyang san pi ole ti to ka ga se no ma he KWTP LEIMATA langsung adinga Kuki Women Union LEIMATA langsung adinga Kuki Chanu Zau si kiloi kom na KW Taki pa e jan tu tak Lamkai anamol lim saho Melalim imuso ke diwahid Amo zaba to hi pu thong am ho kibin condolence part in man pi divin ama part ipita vene Jubilee ni man thei na lam kai ri ho
igel do thelo ei bon ama ho zala dunia ki pa ta Jubilee man theo hi ti ipun no nom je ba condolence part kung ki gong hai zen ki pa ni jong da chom cha amo gel do na hin ni ding je vin i bon sam mi pi ho ading su ke le ban phain ten pu len ko kam founder president hin puti seimang kolchong amazong president hin punem pi nem boy al boljon women wing ahin pi ning huchin sile amazong women wing ahin pu thonggin kung pinaw sen advisor nahin pu sei min thangal phai khulum amal information nahin tutale tule chan gya LEIMATA ini ki phuda wapana chapong simlai tuya thi yan lang damwa thi jong le mo zo si jong student hi vin gel do nei tha de vin ticket sa vin tu ni bon sang anal ku no hi ti vin ken ha te ka ti ta ka ha lo diu ha te ka ti pal bon bai ha diu tin ama ho za na le ama ho ngai lu na ama ho gel do na anani u ti bon sang kip chan nam telephone pan te na kun su ke yu te pule pi te hon ho za la tu ni kwa he Jubilee hung ki hung the hi ti tu ni hen hung ki khom ho zo sin no ho zo si kan gel do vin za na kan pi su ke vin tu ta la ka cha te ho le ka sim lai ho tu ni an chlai mun na lu na diu lu thi ta lu wa na sim lai wa na na mulin ho ka ngai to vin na ka sa vin ye jun tu ni no ho zo si jong no te na pa te na nu te ho zo sin gel do na no ho sun na kan nei su kan nei vin phát khăn lệ có cái xin của pi ai ki mu tu diu ki ne bin kam jing ve condolence part man tam ta in chai ta bin to hi som ni la nga yung lu ba bin yung lu ba bin apung zang ding asa zang ding tu chan ni ron mai po la tu hin Mr. Ngambong ama in som ni la nga ihun now ain sa zang ding mi pi zo sen ama pat man tam ta lo ding what happened na be building KSO Jubilee song sa dingin Mr. Ngambong han man tam kan pinay LEIMATA KSO lam kai chi ma sa nge cheng tunin na to ban min kum som ni nga lin na silver Jubilee imutawe tawha le hung ber kinun na to kom pi ngai chengin zana ka hin ber
thâu cô segi alam ko tin say la oi tao te Wine sa Jubilee la pia hi a zo teng le KSO and them iningai ki diwahin KSO and them sa tingin nunga memboy le pulun thang amani zong di bong sa nom jing ding zong kanet sa kidin tua hi phat abani ni chal di uta te kilonin tuni kwa zingula ini panpil pi nem cha kitgen ama in phat in loading ai ta zen mi pi zo sen ama lim na ni ko khat pe ha be ni na beng lawan ki pa nen te kon pi nem cha kitgen ama phat man tam ta loading in kan ko ne ama sa penin Silver Jubilee som nila nga in puito Kurki student organization Silver Jubilee som nila nga dyan na in puito ipaw patinji bon sa kain thangba hote LEIMATA LEIMATA KSO tehin Honorable Chairman Pa Trua Akonin appointment ang lawin ay kimupiwin mayong kimupiwin hilang kami nai chat na ho tuzo hong siwin kayo katha no men nai chat siwin na ho tungan kakipain patin kathangway na hin tuteng le tu niya LEIMATA guest of honor ay panpio Poti Thangzalam Haukip Honorable Chairman HSC Manipur Tuteng le Functional President na Hong Po Seilin Mang Hong Sai MDC Khâu Sangbong Sri Thangboy Haukip MDC LEIMATA Special Guest ay Hong Panpio Sri Pautin Thang Lupeng President KSO General Headquarter Sri NJ Hauneo Baike President KSO CCPO Sri John Thangla Haukip President KSO Hinglep Chuteng le LEIMATA Organization Committee Hosong mite Hanga House ho Tinatunya Kintempo ay panpio Reverend LP Angam Executive Director ACA Sting Measure Sachin ahin media press lang ako na hong kono ahin mipi ho zo se na bon chawin kaza na le kamay lo na salam kan pe na hin hilai hangi na census o na voter list o 12,000 ahin gam sung sem de iti ahile niyo se to government na ko hin tunin Poti Thangzalam Haukip ama nan kilen da ama hi hoi ta ne ke to sonu wa hi le ama hin thu tam se lo hi ke ni hi ko thon ni lo hi bang no le dai na ka kina jing ji thon hi ati ta ka kina na ka kina chai thon jang ka ki ho pai ki thon hi ne nung la ki sei se tom lo hi ama hin a sei a bo le hi hoi ten ama ai kita sot leo tun gam sung hi hung hang do de hin hi gam sung khan to de nga chui pya mi tia na to hi agam na le jen ku pung khat war a ki zo nin an hang he thip jen jun jeng in hilai nu na hin no hon KSO ten block na ki hon do win government a ko nong block hi the hen lang hi le SDO office thei pa hen lang be hen lang police bun hen lang hile agam sungai ni ki man cha naw no de hin tu government na tu a po ti thang yang hau kim hi
ama ko mahin pressure na bolo wa ina lo ablok nei sempe di hom ta na no di wa hi ne an po ru pa le ke bile na ki po do ki din hi ne a bol di chu area emile pu hi hi ne jinan bolo pha le gam su hung khang do de hi ne to an chiu le bisnupura ne chiu thing hang ga ma chu block ma ngai ne ne Susanpur district hi block hi thum ni bo na nei win ken kangpo pya ho thum kan ei ta ne MLA ka kaya to block ni ka het lut pi be ka het lut be kangpo pi block bo hin block ko lang ka nei da no ya bo na ko Saturday district nga ko kangpo pi district nga ko sai tu athumomin kangpo pi ta thumomin sai kula ko thum ni ha momin wo ge ham ko ham ka nei we Susanpur district in block ni bo na nei we heng lip mai constancy ai se ya le ke constancy ko thu moment heng lip hin ni ne win kha jong na bol be the na lai we he chun pu thang ya la me lo thai ya le ama hin adel do hi ne cái nhóm này nộp trong cái tính nó họ là còn mấy tiền là sản xuất cái số tổ mình lắm chỉ block cái số của tệ điều hiện có thân na hay là cái nhiều tổ cái này nó phần nền na block cái số tổ hay là ngom xoay khẩn tổ nộp để hin cho tiếng lệ Susanpur district thì sung ao mà hình để mình cái department nào cô na thì khẩn tổ na development ao mình chỉ tu ahi sanction hi umninga umtan good district group ma district so ma hi tu ahi proposal asim lai to hi nei tu ma sanga tengno par ka chen tengno par le henry hi tu district so ma pang de hin tu chunga 120 crore ham hi district group ma dinga hi NCDC corporation ke department no ya hi in ha do pe dio hin district somling ka thumin no ho district ong pang de hin chichu na changwa na la thei lo dio hin self help group ma hin ning kuma union minister nu ko ma ka chi hin Simrat ko na to agro food processing minister nu ko ma ka chi hun self help group nu me ho ma la adai di yu ka bol pe thi he kin nu me self help group nu wa nu pi ho nu te ho no self help group bolu in lang na changwa na kila thei lo hi ni corporation register na ki bol diu chairman secretary member ni diu cho se cho society mina hi athu kha na hi sang som na lo wa hi le sang thum chu free na le sa lo diu sang se gi chu na le ha diu athu ka se example ka se pe lo hi teng le pigri mission long kan polu nen vo atana wa thei wa ta ne to ai proposal sim lai to hi district pumpi ding hi ne government services in kinem hi thing hanga chu pathe ni nei pe utelen chu vo cha wa chu ine wa pa nei pi pu tel na ba hin ho chu a them sa hi wa hi ne he chun pigri mission long kan polunin mithun mission long kan polunin yuwa ki tikin in entrepreneur hall adei de abol na kila athio startup at in honorable CM in home in ko department ng chung ko hop diu etan thir bol the na muwa hi le bong wa ano me no wa the yo cha chu lak som thu ka pe wa le lak som thu ma chu 30% chu subsidy na sak lo diu heti da bang chu Germany te kun chu ko bol wa Germany ko khang to wa hi ni yo ayong honorable prime minister Narendra Modi ji chu cooperative movement hat so ti chu gam I khan to sa nom je wa chu ken hi chu hi department chu ka tu hin thing hang gam hi bo cha wa thin wa hu tin na mod le bo thin na bo thin na chu ama sa penten society ki se movement nang racer ki bol na bo thin lo wa hi ong le ke kom hon le chu district cooperative officer DCO ne win ama thu chun to student organization khon jong hinam ko yin nam nu ti ho hinam ko nam ai ju them khan hi le kha hek je angai na thim na to ding ti ai le e ti ho he thing hang mi hi win cho chu I pe hi ka sei wa un I pi ke bon them he jong he ke po win te he jun KSO te cooperative society te teng le hi I pi ham
ipi kira thiam ki pa he chi paisa hu pa he kia ai pon mi pi dinga kan pon hung ki hak ki din ji na bo ding nung ri wa chu project ki sim ding ki dung ya chu proposal ki tak phan le center and thot de hin district go ma he approve ki bola hung dinga o mai ta chu tu chu ai chu san pur pang de hin heng li constituency hin no ho concern minister MLA pa ko ma hin ama ki thopi no ngai chan se na man ki ko man se ama application no ngai jin ama ho ten elected member ki ti khachun proposal nei bor pin ti khachu apo ra le na le hi ni atho gi a gi hi ni ama hi chi society hi nan he sa ding nan jaw sa di he tia le he chong chu kai he pe diu nei hin chu teng le to ni ni khwa silver jubilee imu nau ni ko chung wa ngai na nei da nei ko na chung wa KSO te chung ka ki pain nu te pa te ho zo se chung ka ki pain ken nang ki thopi ne ka ka pe no min organizing committee chairman pa chung han nang ji hung san pe han nang chu teng le ka se hai khat chu community hall nei sa pe on ti win community hall hi ki ho hin development fana ko na hi ka area wa ka pe wa hin ai wang development fund chu kin ka constancy ka khel sa thin lo hi ni me diu khat chu ai wang thil khat bol na bol thil khat saying ka te DRDA a ko Sarkar MLA Patil MDC hoin workshop na tiwan na nehet na wala workshop community hall tiwan na pilo di workshop ti ale laksom ni sang sa umay hin hijong ko na bol the diwa ka ta sa hin chuting na hin sa panleo chun kenyong kithopi nang ka ti ka development fund tai lo ken fund ka nei pon ken ka polo no mi pithil je na hin na ken beneficiary ka ti ken ka tu social welfare hi or is ho na go ma pat ate chi ding ho ge ku ke department na hin ke a hi ke ding ong pon mi pithil je se hin apo do lam ta bona hi ka hun se in or is pension jong abo che ke bank account na ke na le India pum pe ding a hi bank account hon do na hi third position ai ho hi ne chi che hin paisa na chu lam PCM work department engineering bi ho ho summa hin social welfare chu mi pi public department ti hin tin na sai lo hin honorable MLA pa hin ten MDC ho ko ma ka taw nu chu DRDA workshop na ko win lang asa lan wala ken yong din paisa ka nei kham ken yong ki thopi na ngi ti pa su declare ka bol no min hisan chu ko ho ni ta Hi program aban na chal pai ki divin phan KSO honors u di thang salam hokip honorable chairman HSC Manipur aman phat ahin lo dik takilone aman phat ahin lo chai ting le KSO and them inisa pi divin nunga nemboy le pulon pathang amazon got sa inung pi divin kanet sa nei tuni phat KSO LEIMATA Silver Jubilee iman now ani ko tarik som January sang ni som jeni ko jin gunang panpiu Honorable Minister Social Welfare and Cooperation and MLA Kangpupi Assembly Constituency PNM Sakip Ganahin ama zana kan pemasain abanin functional president ay panpiu Honorable Pu Sailin Mang Homsai MDC Khosabong abanin Honorable Pu Nemin Thang Haukip Alliance Thang Boy Haukip MDC LEIMATA amanyo zana salam kan pi abanin special guest samban piu pu pautin thang lupeng president KSO gen headquarter pu NJ hauneu baite president KSO chochampu sikille 11 Gurkha regiment alpona special guest Major Sachin Kambos
amang zan kapi chuban kille KSO KSO office bearer ho hengle hitahan lang LEIMATA hitahan lang general headquarter hitayong le alam ka ho nabon dan salam kapi chubanin pu Reverend LB Angam, Executive Director, Evangelical Churches Association, Mayo, Zana, Kapiin, Chubanin, Gamsung House ho, Adiin, El Gelmo House pu, Chikil Akimajida House ho, Josino, Nabon Sabin Kayan, Kain Piin. Aban Kidin, Tuni Silver Jubilee mga hong minumi pa nungagol hang sopi ilanaw holam kai ho nabon sawin za na kapiin kaya na vet sa dale salam kapiin na vet sa nin kapijik lam kan haline holim na ngay no umta jingun pinem chakun ingay na jaw tawin kipa kasain nasa tayo ni kilkowin chuban kille ajung chona ma chuan kipa nahi kagam sunga fangsana kelon pidinga hi bidang te thei minister jo saw saw na yong le mai kan lai na chu min mai ke ngay zalhin tin KSO ngay zalhin tin tu ni fangsana hung sa pi ma chung ka pa thu ka se nei kasi saw ma sangin tu ni fangson hi kay kahiin jingun pinen chahiin village level tahan lang sidan level tayong le memorandum ima kamu puwi enla ajowin gesausa kamune kunwin KSO lam kai hoin dele ngai phabep ain saving pinen chai chu don bun na tam en petain ken pi dingai le ece agam sunga mei ki su lo thu na se thu chu kain sei dingai mi tam ta ni het khelu Manipur sunga chen hom ho aku ki ta naga ta mei le ta NHPC kiti National Hydroelectric Power Corporation kiti pa LEIMATA muna ece umpahi government ay sa kami ahi puin cehi North East Power Grid ahiin ece sa na dingay Manipur government sumanay puin ce chun central ko na funding abol wa sa ahi ece para may kisiem pai generate ki bol pai direct NHPC ten koi mapi ten namu dia hin agui akum sang ta agui lien ta tam ta phai lang zuna thung phaya para de ma phul lang Assam lang Shillong lang kilung pa ko Manipura ko na hi NHPC ko na power generate ki bol pa apu sa wa North East Power Grid alu dai Hija para jo Manipur government may achok ki chun may hi amatam tain government na tin a fi pe de don puin hello hota hat so Manipur government in may fi tam ta sun ahin asun to ke thu ahi income loi tuan jang substation hon diu jang le na le bao zo hung ki sei mai the na ma jan na ke lo diu hei the le house te ai lo le village authority hon
department chairman lang ka khuwai mafia ka barwam ti hoi ana kan ji min lang pele au chun koi man na pa cha hi jong le no de nga tun ho le na ma sang diu na wa in te ka ti ya ka de sa na kan le chuban in community hall jong na saving ayon pinem cha na sei tain tu la ya community hall sa ke ti tu ba ya po in lak so ma community hall khat chu chela adwa ja pi pun na denga chu sa jo hi lo ai community hall ta sa korol lang be ai chene denga chu por procedure tam ta min center ai del langain local area fund mai me community hall sa ke ti chu gina lo ai chaka cha mai cha po puin al ache local area fana community hall sa di ho so ipiti tam kum som mi emila ka kai lo sunga mi na kai sa sunga ai ipino na bol na ga sthumam lom la ga point ho hara bi dei ju hovin la wa hu pi tai tai ding community hall sa tai tai ding playground no ding ale housing scheme no so pi ding ke pe sang lo ai ale minister ho hat ke ran sun a ye jam de minister ki ro ye sun portfolio ke nei puin department da minister ko ma ki taw le hin ale local area fana chu helip concern sa ide nge wai kum som nin jong che local area fan me ma ki jo lo de ale patien pa sa ya le agam mi wa ga ya le ke wa ga ya le pa jong huin te hun nong ki ha din tin din nong ke kha yo chun agam wa ka hin tin che ti lo wa zo ko le ga fa na ko na chu community hall sa chu ko jo sia ke pe the lo e chun playground hoi ta na ne win a hang dinga ai tu yin ka in tu ni pha la meeting in bor jo hi ga ge la le mi dang za dang nam dang dinga ja sa mi le ken na ka sa ala community hall ding zu ka gel khoi ala be khat thai the lo da hin kan ngai tu dei an la por mi dang da bol thei pu ye chon agam me le khat dinga chu bol thei bol ki goi che chon chang chu kalung thema amang puin tu ma sai no na sei ta win tuin ka na sei pakir chang chang ngai to na te chuban le KSO kiti ho thado pau tho puki society de wa chu alo thailo a hi na ye chu isu pite chen bom pi ho alu sei lang mar lang pai te lang vai pe lang gang te lang kon student organization ba na ha ma youth organization ane wi cái sao nên phải tiếp theo bằng chung yang phải tiếp association này win sẽ tiếp lên trong hạt mát tiền trong age effective mi dâu tiền trong này win hỏi KSO từ cái sai yang cooking pi là KSO cái sai yang gì win trong KSO ấy là responsible tamma mà yang ở trong bên em ta là xây tại education chung sang trong tu ma sa mi society ke vai pu dan seleng kapa cha na ta khat chu isu pyo pai te la ai e on i bol pu ke te i bol nang bo hat ta te ka lo hin ten pol so me zam ding a hi le ha he nga ai wa chu ko ching la de ding sum nei lo mi e ham ham chu a che amma ho student hi lo youth organization ho chun amma ho society sa alien ala kom ane yo ho kom sumadon wa coaching ala pi we sang ta ta ba si choda ma che ho ma jong su ke so te mo na pu the ke te no mi nei che ban le ken lo akwa ne ko wa ke ka wa tong ta na le go ke wa ju ka ke oi ko nan la ban hi yong le hom cha yong le ke che cái thu pi này tầm khát thì em lạ bị đẹp rồi cái ba mình tê
Guest of honor according Patu ho ini ngai cai tawin tu ina bani pan cha ki nuidin KSO and team selingin nu nim boy le kal amani depend on Nanti kale hilun naim laiwa hechila he na ki bola hin asading hinwa gol hawa sa de ka tiule nu pi opo anan sa de wi aje chu shot lai la lui he tan mi lui na sa ngai ti je wa chu ke ni he in su to hin ai piong le je la he in sananing kating Functional President Opat kain pi dingayin Functional President Opat kain pi zinglayin Cultural Troops ay nikikot pi divin Zozang Tigzut Club nohong jugot sa nung dingin kanet sayin tuin pat mantam talo dingin pu silent mang khung sai MDC kausabong aman pat in lo pi divin kan kowin Cookie Student Organization LEIMATA Silver Jubilee kum thai tahana pathin dam sel cha Jubilee mangthi dinga KSO LEIMATA chule agam summi pi te dam sela pha pharo e pi win amasa pa pathin thangwan melang dunia program elodin chawa jinja tata amasan PNM Sakibgen Honorable Minister Social Welfare and Cooperation Guest of Honor Siriti Thangyelang Hakip Honorable Chairman HHC Manipur Honorable Thangboy Hakip MDC LEIMATA ama hozana country masapenin awanin district suma nampi
lama KSO langkaya tuna special guest ayung panpiwa upautin thang lupeng President KSO General Headquarter Siri N.J. Hauner Baite President KSO Sisipur Siri John Thanglal Haukip President KSO Hinglek Siri Sachin Major Sule tunia LEIMATA KSO Committee Sule area chief decision Sule adia kutol house pa le authority te Sule ahong committee ho jo se kakipan ya le kajana pesanan cibai kan bonal kujilap kan tungan sung hedging na sung itungwin Sule ikipadi na he tunihin inam sunga nume minister ina nei khalo inam pin ikinep pile nampi sunga nam ngai lu alo la nama denga kalsung jing tuniyang LEIMATA ga hin ama hung hi le APC the diu yawam di kon ahin yemle pa ja le KSO nampi ngai lu na ya le LEIMATA area ngai na ya la tunia amar ta banga program yung kalsung pi wa loading ta program ama ya la loading hi uben amasa avelen minister nu pi nemsa chuma aveli ki pathu kan pon ki den lang aku dei lamanin ko yo ngai lun da ya la chele thangbo ile bill MDC ina anan ko yo emple pa ba function ne thele ti ba ke lung ya la ga se tu na ki pa om kesan ta ba KSO ten ngai nata do le ta ba platform stage functional dinga silver jubilee ya den pi win committee ke chunawe la ki pa thu kan se an lang le dunia he ikipa win yang kakipain sele si ichen dia I promote han area dinga ipi phachumang hello le KSO kiti ju student level education he ji topic le related pian oi tunin jong iwang phawing emle pa minister pa hello le bill MDC yaun ke yauna hello le district KSO te ho English KSO te ho yauna block khat hon do he ji ke ki pa na iki pa na ka he edin block he ngai bo ne yo he twin block ni nei ta ahu te ala khan tu development jo isen ge ang pa jum di hwa silver jubilee mu so na ji tu LEIMATA unit ne ti we ti LEIMATA ga block khat nei do he ji lo rin now achievement nu khat he esen adia KSO loi pati ho chung nga hi ki pa tu silu tri problem ya che chungwa ki pa tu kan se lang kule KSO hi LEIMATA hin ana cover ju ke hin ain nangwan activities tu hin civil jubilee iti le hello le any function ti alo kita ta ki bo son ikin de yuwen pan khom na hi nangwa unity unite na ne yuwen ita bang hi nan ma do thi hi ti o hi ji inam ding wa mi khan to na khan le minister nu win irham wa ding le nu mai ti a ding le scheme ne tu chai pi ham er khalu ho ei ngai na na we lung sin now ei pu na pi ho le tu ne a tir khat ka sing nom chu em le pao he Michel ta le mi pa cha lum ta he si ko ho lin nei tin president pao han lang tam hi yon ne yak cha
lo bayo kan hem se pui tam cái bây giờ chúng ta gam nei pa kitila leimata hang leimata gam kai gam nei pa pu thang mai ho kip in khet jameng kati nuôi li pi ho som i chol ta diu thu bo i ngai ziu vin in na mo vin nuôi in khat ve lam i chu i pu chon i pa chon na lam ka ban ve i vin i china ding a chun zong zang dik zut club no zong bot sao nung ta vai le stage sung langa perform hong bowling in kain cầu tam among ki chai chai tiang le pu thong boy ho kim MDC LEIMATA aman phat in lo pi pai di ben kan hiat sai ne
gam nei pa gam kai nei pa ni ko ding to kilanin gam kai sunga hin LEIMATA Chief Association kiti laka ba kaya hin KSO kinoi khom na CSO tumlali kan ai win hro chukan phone do ting le zam to pu MDC na phat mang pai pai ni nung ping ta la ki pa min te hang sunga hin zamba kausa ho kiloi khom na laka kitin amono ya hin KSO hin kuki khang lai lom pi hin KWU kuki women union kitio min chutale kichip gol sin lang a hin kondak zing lai sa kiti zong yo min hitio si hi Hausa zamta hausa ho khotno ya kilam kai jing tu chana kilam kai jing kai be ti to chan kan phone do in tim ti chi to kilam chum zamta pu MDC pun phat in lo ding kan kawe tuni hi kipana le ta khat jo minister PU P Nemcha Honorable Minister Social Welfare ho area sunga hunga thumantam ta e se pi uba chong le chikeu hilo thil pha tam ta bol pi dinga hung kite pi u he thupi ka sain lang khana ti area he ichan geya khang tawa a hi lo le mi pi hi tabang din mun ham pi jong ahum mun hi le ama in jong ngai lu tam ta hin sin ti cho zo si za hin ma chung a hin atum ben ki pa thu kan se ne he chule MLA pau tu ti hangzalam honorable MLA HSC chairman ama zala he Minister Given hichlai mon a hin pha the hi ji chun ama chunga jong ki pa thu isevin a he kanoi pa pu selen mang he mun khar khan hen hau ki ka di ji in sam khan zo ti le hau ki ma hi khia lo le kan si khil te ding a hi in ama jong Ilai mana ngai lu na nei ta e hung ha pi je vin ama tong ki pa thu se vin he tu la he bu se ka be le bu se lo ka ne le ka dang he go in thu ka se ya he le ka se ma the ji pu in chele dunia song hen so piu hondo piu tu LB angam director ECA amazon kazan kahin pe ne tu ni hin Jubilee chibai abia den kan bol ne he MDC he ke zong Hi nem cha in ke hi het lo mai the a hi in e kapa chuga sei lang kapa hi dem mang a hi in ama
2016 na hi ahung bei ta ji chun hichi area in ngai lu na ne te in pa zal zong a hi in ke hi an konte sa hi pa tha hanga hi ek tun do wa hi in ni chan gya hi am ho lin no ya hi ke zam hi ta hi MBC ka hin to a kong ki tho to pe wa hi in ka zol pa loi pa wang chen i he ding a hi in zang ham khat chu ai som khat pi chu lam ka langa hung mai ji chen aman zong in the he in he teacher hi in ti area he pa in zong hai lu na ni ta to MDC hi na hi area sung kole beng nimal sim thei chan ana simen lang khana ka ga ve na hi le ka pa thin bol na to ho zui thei ta ta za ham khana umen miao cha ga sei na atama sa hin khat be kham hung ki la in vice chairman na hi lai hi ai le izan ham khanin in sungmi na pi ninga hi in sungmi na pi lo le hi thelo di ti hi di ma na hung umen na hi le ama na sei na chun ke in sungmi ya dinga MDC kai poi hi chi LEIMATA consensus ya dinga MDC kai ji chun hi chi ho hi no ho chan ninga government an pi lo ji chun ka pi thelo di he ti in ayin sung mi he khatsa ho loin gam sung pasung ngai na zal hen area mi pe the the ana pi in hi cho hi ka na he le area mi he na ngai lu in ana gel kho in hi chi hi area mi in a hai po in a thin pha bol ho hi tu ni a chapa ke chun i ma cha ka bol thei po in a hin la ke chung a hin ama thil pha bol chu area mi te lung se na wang in ke chung a hin thil pha aung ki thong tha na hi le ti cholo si zal hin jam ria mi te chung a velin ki pa thu kan sei ki na he dunia MLA pau hi mi hin ki ti hi kha sam na tam ta me ti jong le i nature ti de ham i hin pi kha jong a me i pai the lo thila o me mi hin a hin ti jong le thil ki ti he a phalang langa la an mi phat na mi hoi na bo he ba na chi khom pi angai hin hi ja hin MLA pa he ka pa cha na a hi lo le a thil pha bol kamu do khat chu hi chi area he khat beken kam ha sa hi in communication line hi hoi be se lo hi ji chen hi the a hi le agam hi kum izan ham khat azon jong amanan se ta in MLA minister amwangin kam le go he aki sim po in a hi thi ai le nangin jong lung gelin lang sim ding atam nai a hin la sim ding tam jong le gam boy ga ha sa ki ti hi igel kho je mangai ti hin ama ko ma hin ka taw bin hi le aman jong lunga gelin a kho pen hi ga ki sei jeng han lang hi le hi chi gam hi gam le go thua hi boy jing ke hi ji chun chi le ba le na hi aka ka le boy ji na hi le hi chi ji chun MLA pa ko ma a ki taw na che MLA pa ga gel kho in tu hin na lon to LEIMATA ki zom na ding lampi he ei sanction pi na hi le tua he ivet na hi le hi chi lampi he a sanction ko ka vet na hi le pha ta ki lai do the ding in au min na hi le MLA pa hin chi area he gel kho mong ai ti he a phat chin na min a mu the ya chi ta bang thil go na hi nei ji chun tu ni hin area mi te he ki pa lo the hi po be ti hi ka sei do no min he ka taw na nom chu i pi hi zong le thil he ahung phat na he le chi lam pi ke wai poi to hi
ka boi nau hi chi thing phai bol zol ki zom mat na ding lampi hi I chan gi ham khan an lai wa hi ta in chi abang khai neu chaw men hoi lai ham khan local area zong ga su ma theiling din monen am ta in area mi pi te tong ngai na zal hen lampi zong hi sao zo ta bang su ki lai chai hi ta in chi zong hi ei gel pi wa han lam chale chi kung pi nau sen lampiang ko pa phat lai a chu sakti man lu na thei mai me ala ki si ma hin tu chung hin accident ka to ki bin na hin le exam ham khan hospital ka bo yu bin tu ni chan gya he hospital am ho jong he dam chen the lo wa agu bong to serious ta ki tong kha jong exam ham khat ka bin so jong he lampi hoi lo ji hi ji chun ki cho he tam lu dia I ta poi neu cha khat tike le nai le lampi hi no ta athung ta banga hi ta en chong hi so the ding hi ji chun cho jong he ei gal kho pi han lang chule abadung min chu ke ha ta poi en chi thing phai langa badung khat chi ku akiba naw hi atam zo hi mod le akiba hi zeu hin gari lo hi thei lo a hi ji chun chi hu wo hung zu po le tu ye le nen pi hi zong le ji be a thai thei na ring khan hi e sim pi ule abadung min chi pi ta ha kong zang lo badung a hi in chi zong hi ấy giờ họ bị leo thì chú công tàu này hàng năm KSO in Silver Jubilee chân gay đăng xe là iman theo ba thiên pha tắm ta to uni chân gay hung kal sono he event na hi le pathian ma pui na zonga hi in lang khana ka zet langa ana moliam sa zan ham khan awang tain amo zal zonga hi in tuni hin katip na nom chu thil pha tam ta ibol na ban ba hin wa hung thung ding pha tia zong hin ken society adinga pi kamu society a ko na ipi kamu thiam ti pa hi lovin society hi ken ipi ka bol pi thiam ipi ka to pi thiam ti hi dian pumin silver jubilee hi golden jubilee tiang le ga tam ta to mang kho mo te ti chu chai na kan chen nang te pham chan chin ta hi tan te Hong lim na ai nei pi di vin Sri Pangim Thang Lupeng President KSO General Headquarter Aman phat man tam ta in lo pi ding in phat kan pi ne masapenin ni tong phat pai mu sa ba patien thang pai no mel lang Tuni July KSO Silver Jubilee Celebration Chief Guest Ayong Panpiu July Guest of Honor Council President Special Guest Shooting Invited VIPs July Tunya Kintim Puay Panpiu Reverend Puhiin July Hang Sumami Pizo Si Nabol Levin KSO Talengin Kazanaw Salam Kain Bole July program ay mubang bahin Sri Pautinthang Lupeng President KSO Headquarter hi Ahungpon ama hi ta sadam lozi chun ama ta hiala kay hung kalsong kahiin kami na hile thanglin mang simte hiin tuto hi KSO Headquarter General Secretary kay hinalaize tu thumakai vel sei siyum talobin direct in ne hot chomlam bin sei gati dan hi KSO program hi lekin nei pam mom ki dan dewa hi ni ve ding do kai lekin min to hi LEIMATA hi block ahung tai tin block hi chum ding ham pai lo hi le iti ding ham pinalo diu ham ichin thilpan mo pu lu de poi aman dan hek lo vai le chum lo de
Ji chui chi block dia lam kai ho hin district guideline neo khana ve diu district to hat se communication gap um le la hoi ta na keu tu diu go tu ma sa chun Trangpur assembly min chapang ho hi idi da na coaching board pi ding ham idi da na productive ta thili bol thei diu ham tilang hi guideline neo khat ai loi le keu tha na resolution neo khan no min idi jong chuna ve diu dei sa hi chule o lam kai i tim wa hi le yan khanin khoi tho sa na mang zo au min ai lo le hi ti chuni pi piam thil hi ama chang phat chu ma ding na mang ji vi ai in la lam kai khen khan na sei chi piam zaum ta lam kai ho thula lo ho lo sang lo ho ama sang hung to voi ti ji wa hi KSO lam kai hu hi aji chu ti ja hi ta chu ei ki sei ham ti ai ne yon lo jang sang lo ma chang ki bol lo i to pi pe na chu chapang gai lai nei chapang wa ding ai lo ale mama ding a jong boi lai ham ai lo le hasal lai le lai na te chan vai zo chan vai thai diu chu hi in hi chi se chu hi ki lo na bang na chapang ho jong hi le khai sim sa tiang ham ai lo ai le il tiang ho jong le a sim mana chu a het de pu a het de de ngai hi aji chu mo a lo hi pressure cooker hi ko ni chi pressure ya pi diu ai poi amo zo hi asim ding dan hi hil diu aji ting le hi chi thil khat asim ba chu he chin na te te ni ngai chi lam pi chu i ko mu pi te te ding ho hi chi block na pa na hi chlai thang sunga hi IS ke poi IPS sam ai lo wa le ho lang a zong ong ki sep ding a ban ting le ida ha ting zong le hi chi sanga e ho sanga hoi zo pa zo lam kai ong ki sep ding in zong ya lu hi tin ji chu KSO hi lam kai ho si si he lam kai ho executive ayu mo hi kia zong hi pun na zong hi pun ibon wa hi zin ni khat leken ka da ha ding khanung pang de ai wa chu hi chi chun nam sung le event sung inam ading chu igel ting wa hi le thil pha bo to nom de in ji je ho in toin le se da boy ti ben le se boy boy asunga chang ni pi boy ji i pat lo ji wa boy bo ve ji chu ngong lam kai i boy lo ting wa le organization student body chu hat che che de hi ye chu ma sa chi hoi boy lo diu i boy lo diu ba na chu ida ha ting le inung handwriting ai lo ida ha nung chu abana ho hin zo to thei ding a chu step chu aban ba nai kal son thei diu ba ida hoi tai sim tu diu ida ha diu hi yong che in a pi pe na hi block in ai thia hi le district concern ball jing win lang district has problems and share you banting the district apa na chu headquarter lo de in miem hi na win ko mi sa chu ki cham kim ponte hi jong le zo chana ipan ting ba hi le yo alinga cha ha sam lo hi coaching ha mai lo le piam i gon ting jong le sung lom poi ting tha se po te ke so adinga sung chu lo hi i to ale hi i to lo te nga le lo jing hi ji chu chapo jong coaching bol pi ding ale su mi hala le jing le yo lo lo hi yo i cha lo ba chu block hat lo jong ke de hin i chi block hi dua block hi ki lo mi apang jong le district ong hi the ding jong ai lo le branch kan ong hi the na ding jong patin mawi pui din ten chu go chi lo vi thang sung ni pi ho jong i de na le ki pau min ki lung to nau ai lo le lu khat kha na yum nau lam kai ho lo le leaders of alui lam hon in lam kai ho hi ve na le ki pau min tu ni silver chan hoi ta dam se la mang thei ngai ba ki chan gai pui thung ba patin chunga tha ten ki pa thu sei ki lo hen lang se hiel sei wang le ki mai da mu te ka sei dai chan chu tan te ke so dam so de el thai kulum sun club ho ka ko jing lai yin pat chom khat Sri Lumin Phang Ho ke president KSO LEIMATA block in peng ka ting amana hi man chai le el thai kulum sun club ho culture dance toning yung lut leo chun ki pa min te tu ni ji thutam ta sei pong ka ting zo ting le phat ka nei ki ting ji in P chief guest le guest of honor pu hi appointment nei jing lai ji in po do dinga ga ang ta so phat tam sa kan lai mi pi hon adong ji het thimova lungel phom hoi ye lo ding ti chu ga kong taw na hi in pi le general secretary pun presentation ka ani no min chi chu ma phan pe ni
sau với này các present ball mình cái tiếng kinh khó ta mấy gì chun anh hết team mình cái event không tao ấy dunia guest đi coma không tao nó luôn chu community thì yếm ta ấy hoa sai ya kona abai be sa le khát vây hung vinh cái tiếng na letter hết và NSPCA hi nang ni letter het pa ki thwai bole alo le thai chang sa ji aumen ki ji kong ki te le ni het thim living kong taw we Amen. Dunia zingunai kampiu. P name target again, Honorable Minister, Social Welfare and Cooperation, Guest of Honor Sri P. Thangsalam Haukip, Honorable Chairman HSC Chair Manipur, Amani in the Dongko Tata Naya Hi Ronzen Tuyin in the Hakang Tavin, Olimna Naki Gong Dingin, Sri MJ Onel Baite, President KSO Churchanpur. Gongsan, Gongsan dengan kan het sein tuin, El Pai Kulum Zut Club Hall, Cultural Dance, Toningen kan kau tanai.
tunin address matan boda tangitin LEIMATA KSO program ahin kahet kilo le kafil khabe se kon zingin secretary kan hi laya panin ke zong patinin hichidin munan kuina hi khathum le ti ong pan panalai KSO present kong hin nahin ala block 2 zong hi sona pana anaging hin agama pula pate gamni pin zong ang ngai kho mama ne gyal kho mama ahin kin zong secretary ke hilai pan hata in pan kanalain ahin la thil alem om lo zin ani ke mo bo lo thei poi tuna hi block hi beita a lekha hong ki sia ki mo so hi poi lung thim na tha ngai to na tam ta hong ki gela aning aka hong ki gia thil ho zong sim ki gela a chaina thilung ki bo hi e chi gam chu mi pi ti hon ki pa ta ilim ban ba ki pa ta aza da ne thip du zong hi tu ni team na ken nei son son no min tu ni ki pa na ngan hin thili i sei nom tam tam ni la i to ta bangai thu tam tai sei ke zong la angai a in zan lang la isa de mi the la man chun hoi tan ki ngai the la tu ni emile pa zong a hang ngai mo se su ma na tong mi khan hi thau na sei sei bol mi khan hi thau ala MDC pa zong ka ve le sei thei be he lo ai wa na to dinga lom jo tong khan hin mi wang fa hi LEIMATA hi compact area isolated khana I chen no hi in chen ko sa ho no sei lo ni he hi chi wa hi iti ki ngai lu da lo hi gam sungai tunin MLN minister nu han sumla pai tam ta dai pi wi ke le ka to khom pi wa I ma cha sumla pai thwa cha ka hin pi thei lo di ama wang chi chi gam sung khan to ne ding a hi I pi ham ki hi sa na hi ko ke hon a phai ti pa chu na sa ta ang ki chi pa chu MLN na MD siang koi mana do zo lo he ti pa I gia lo mai hi ja chu I ki thu ngai I pan khom ngai na asuma pai hin puwa hung pi ho se se hi za ding ki za ding ngai lu ding hi poi tu ni in alam lama pan la the ho zo si zo hi I ke to so tu ding ti pa hi hom cha hi jong am na lai nu le pa u le na ho ko ma ken se no men tin ke so chu san kur hin block nga ni ki nei hi in alang pe ai block mo hi SDO circle dung zui ani ki sim jing hi in government norms pa hi zui na tam ta ke so ki nei hi zong le hingli ni government hon say LEIMATA hi government hon say special case ti ta special status ani ke koi ji wa block hi ne ki pi thelu tu na hi chi I ya lo diu ya chu isan ge ya ke so ke loi khom na hin chi gam mi te ne ke ngai kho wa ne ke ngai lu wa ne ke kho sa hon ti tu na mu chin the hi he chi government norm chi ki zui te le SDO hong ta ka block e phun the lo diu tu ni block so I phun ma san na wi ta a government kilo long ki hi zong le ke so block khat I phun tao le tu ni minister nun jong sein MLA pa jong ma sein hi chi la ya hi block ka hong so ne ding a chu pan ila khom the ve ti hi mu chi no min pathin jong phat thei bo hon la tu ni ke so block me mi lo wa government block hong hi the ne ding jong agam mi pi le nu le pa gam sung wan hom jo si pang khom mu te ti jong ken se do no men na hi hi chan chu sei ngi tin ke so tu no sa ta sei da tan ka ti declaration block hi so nong cha ke hong tan I pi jong le line appointment le kha ka to hom pi Vice President Administration Pull million hau ke hung tin chi le kha chun joint chi la chun ka hung khom pi loi te ni le nei se le men thang jong hung tin ka ho lim jing line amo chang to hin tu ni district na ko na hung khom ka hi bin chu le kha ka hin sim ni kan pi do de bin tin chim sa chop cha cha point kha ni ka sei khom na la in LEIMATA ha hi ka ve in lampi hi a hai ti zong lo hin abui pun ku ki te chen na thing hang la ding anum lo hi vin I wang phaw vin hi ani na tui problem mi nei nai po vin tu chen in a kho nai pon hi abana mai problem nang chu sei na vin a hin la khuti be sia sang ta ha san na chu hi pun chi tu effect le gam wang phai na lai vin na hengdip headquarter la galut din na mun na galut leo chun na hoi city Delhi Calcutta cheng ta bom mi hin lai hi chi na ge lo diu hi chi mun na hi piti chen da de hom ti pa chu hin tin pai appointment hi team jil na hi appointment hi jega ma hi chu ting le twai block in ho no tan team jil na hi ka ti ma bongin alam kai lui ho chu I khat na hi pol kai som present khat tong hi nai pathin to thu a na ma hi a ki hian ta hi sei thoi lo to tho ding ki ge la hi chi gama zo hi team jil na hi ki nga na ta IPT so di hom ti pa hi tu ni en gama cheng ho khut ma ki ngamin tu na hin development khan to na lut na dinga gam sunga poi moi agamai chen lo le pi ki se zon I ma che ke bo the lo hi MDC pat izan ngai lu zon la mi no lo le pi bo lu na tu ni hing le bo akhan to diu zan se la mi cheng lo khang to lo di ke kin sa ke wa chu za no na za da zon mi cheng ta lo ja mi le pa che ke ve a ve la ka chi na ai la LEIMATA a cheng ka na mi te ka tip na num chu incident le an lang thasam ta khusa in cheng la hung cheng da phat phat le khan to na chu I sim the ti pai tu nai ka tim na no me ku ki te ku kha nai cheng ji ve
in hoi jong isan nom povin thing ke pha jong tu nom povin I da ha de hum teo chen chen ko mi hi cho hi ta lo ding tu nai chen chen nai lim pi pi la ki ho ta chen ni tu ni ka na mi te ka tim no me nai thing ke tu ni azon pa ni thu jong se ka pa ma mai king ka sei ngam ji pon la ka burden ni pathen ko ma ka tau na jong tu ni sum la pai be lam ta kum khana one season na lak ni lak thum muding ke po ten sang song ma lak khat muding ke po bit pathinin ba na tu thia mai pung na tu thia mo na tu thia thom cha cha bible is so ke de pathinin ase chu pathin tu na se chu all la hong khang tau nei la go chu ade ne bi hi chi pai tu ni ivial be ke de ara sam pe ke zo ivial be ke o ngai ne tu na be la ma su mi ho lo la be la ma chi ke ding hin tu ni gam hoi ta tai nei bin thing ke lo ke ho thing ke pha an che pha ho tu hi tin khanen mai pung lei bolong tin ma sang I lo ho ho bang I lo in lo khana thil tam ta ta tu te hi lo ti khanen mai pung tu la mai pung ngai de da ho ni khanen mai tu la mai tam ta tu ni khanen kon bu le kon bu bo ni khanen kon bu bol manai bo na kon bu bo ti bo lo ni khanen mo na pu le khanen champra pu ni khanen champra pu la khat kong ha pu ti hi ti hi gam hi isim du chuting ne ke hon government langa ko na hi che gam hi like a nami te cheng de win hi te cheng te tui pi anga ye mei pi anga ye school si mangai college si ngai hung ki te thei ding na tun ki mo pen pen na gama asang ding a cheng ding e khuda lo le pi bol hon ti tu ni ka sei no nom ne hi chi chan bo tu sei ni te I da mo ba phat hoi pa thi ni pi ula malam min zong này thì chun anh cái hồ điểm riêng đầu tiên thiếu đăng program hồ trong KSO in cái gongin azon headquarter general secretary panchaytan block khát nóng hi đều hi tan block đăng hồ dâu xin enjoy na hồ dâu xin nên hồ dâu hi tan na lung khăm nau na hạ sát nau thì hồ dâu xin direct communication in này hồ ngay tan chú tiếng lệ lai tam hồ trong hindu cùng bày đinh hi tan hi trong cho dâu xin cầm sunga elected hồ hi han lang nu le pa pi le po ho sa ho trong cái hồ tin I bola pham ti trong chu malamin anh sei ta hui de tu nin ta sa ta sei ta ho tin Cookie student organization ki ti cookie cha te adinga ating bo nga hin kin ka pu ja ka sei hi pun kin ka to ja ka sei hi puin ki loi khom na in nei ho la alui pe ne hi chi ki loi khom na ja hi chidang nam dang ten ai su mang zo lo chidang nam dang ten ai ne sai thi lo ham mo hi tun hin cookie te hi thing noi azun ki loi khom na e tu ja nyum din civil society azun tun hin KSO se ta pon ta om tai sim sian lo om tai ke phat la mom the ji ahin la hi chi la chu apapin a hoi pin ka ti hi puin namin ai lo le za dang chi dang sol kalin a he chu hi chi ke loi khom na he jin nu le pa hau sa upan ma khom hung dinga jong hi ji ke loi khom na I to so jing wa a chinga thim hen lang a ho a vai ne to so jing wa nu ten jong taw nai ko jing wa a tong lam kai ho jong ma sang lai lam kai ho bang lo pathin to ki mana hin ko mango te ti chu tu nya ken sei loin tin I chi le kai sim do na kai ne le VP pan pi do na na block president pa na identity ke ho pha tante declaration 30 January 2020 Cookie Student Organization Churchanpur District. The Cookie Students Organization Churchanpur District is pleased to declare KSO LEIMATA Unit as KSO LEIMATA Block on this 30 day of January 2020 that upgrading LEIMATA Unit to LEIMATA Block is given under our hand and share on this day after the due approval by KSO General Headquarters and in accordance with resolution number 14 of the KSO Churchanpur General Assembly held on 25th of January 2020 at Saihanjang Village. Henceforth, KSO LEIMATA unit shall be known and called as KSO LEIMATA block, and they shall enjoy the same privilege enjoyed by the other 5 blocks in Churchanpur: KSO Singat, KSO Thanlon, KSO Hinglip, KSO Sangaikot, and KSO Samlanat block. However, the boundary and electoral college for the block shall remain as it was as a unit. We wish KSO LEIMATA all the very best in their future endeavor and hope that it will bring about change in the development of education, socio-economic conditions, and champion the cause of the Cookie identity in LEIMATA area. And Je Halne Baite, President KSO Churchanpur, Elmina Gangte, General Secretary KSO Churchanpur, 3 VP Panpi Dona, President Ananda. Opinion, Lai Gamsungache. Sri Zon Thanglang Hokip, President KSO Hinglip Block, Amai Hung Thay Hi Zong Le, Amai Shela Hung Yum Kauba Le Pat Hin Loading in Kan Kome. Mấy khăn cũng đã lấy cái tập sạm nào mà sắp đến KSO LEIMATA Silver Jubilee hồ điểm thấy được ngã cộng trên và thiên cái thằng bên này anh nhìn nan giá đi ngã lom ta tấm tấm dòng lệ
house ho ka za pe nen kin aji chu house hon gam le go na ngai lu bin ko le veng tui na siam mo bin I cheng mo bin I ge mo bin he cha ko na chun MLA MDC han lang KSO han lang civil society adang dang hi yong le nang ho ha kan na za la nang ho to ga ki ni hi jin tunya house ho ke khom ho KSO him bi lo minin ka za na salam kan pin he KSO LEIMATA hi full block ni de ngai tai tia district te to general headquarter te to ki ho tha na dung zu ya chu amo yang ki po thing ta fin te ki tia amo jong an thum dung zui wa ki pi he tan ai pi jong le KSO hing lip chu akilung helen aki thom ha bin aji chu tu ni hi LEIMATA KSO chu hing le KSO denga anau pa hi anau pa ki in chu nya chu au pa chu a se mai the mui se mai the hin I pi jong le anau pa ki pa na ki pa lo wam ding chu thi the ai lo ja chu ke yong kho ta in sum boi na kho ta khat kan ni ai wa nga chu a lo thei lo ba ga ri nyam kan ki na mo thei a kong thei le lap yong kan lap ni pun yong le ho lim na phat nei pi ka ki pa na he iza ki se lang iza ki tong long le mi hiam ki ti wang bu na nga yin na wang bu na nga yin ka ti na chi piam ti le district KSO yong chun wang bu thi thau nai ain la KSO LEIMATA chu in le KSO pa na kin chun ding hi ta jin kin chun na hi ta hi le I ba ki lo da ham au pa in le KSO in wang bu na lo pi ta to khonunga pha nung chi denga thim pha tam ta ana pha tam ta gam le go khu le ve nga denga him tong do zo jing de vin heng le KSO in phat thei bu na sang pen to KSO LEIMATA hi block ni ke thado tai yo ka se din te ka sei bong chun sam hon nostalgic ati bin na nostalgic ki to ji biam ti le alung jong hel ki pa ati ho ho hin na tu ni hin kan lung jong a helin ki pa jong ka ki pa in ei ya da na chu I mo ho ma le ki ha ham ti chu ka ya a hi ai pi jong le mi hi tam wan phan le ga ki chen nyau ga ki hin do de jong za phat ya chu in sunga yong nau pa kim chun mo ngai ji ya chu tu nya yong hi LEIMATA KSO hi kim chun ne tan lam kai hon an ye lo wa phan te ho yin ke ya bo le ta yin ai pi ba ki lo da ham a pha hoi ding yeng in tin hung wang pha vin tin hung dam vin tin ram ta hau sa ho hi agam sunga elected politician hon yong long se te in KSO LEIMATA block hi chu cooperation na pi wa ngày ta na I na nei ba yong le na na ke thok pi pe jing din bin na kong wa tim na ka hindi no min he ki sei tam hel lang hele khat ngai lo ki sei do khan bin ke chan chan na ta nge ka ke pa KSO LEIMATA hong lo thing han tu ni ki man chan lo pat phat khum khana upa jang sei ho ke pong phozol ama jang gok sai num pi di wen ka net sein tuin ho lim na trong cha na ngai ki dingen Sri Lun Min Thang Ho ke President LEIMATA ama phat kan pe alu the the lu ki taw lan ama sa pen penin hengjing pathin ha chunung pathin tu ni ni kho lo pi pi je ama thang wa rak pe ma sa penin chole abara dunia KSO district hin general headquarters le block hong ka sum ho le hausa upa minumi pa ho tunia helai mana ho zo si ka ki pa na kan phung no ki ne LEIMATA KSO hi tham chakat no sai ye LEIMATA KSO hi tunin lam kai ho lungger theina zalin tam gli hi sam walung gen kan hong ki sejing block chu pathin dem changin tuni hin imovne le avelin pathin ka thangban lung ger thai adi in district ain block lam kai ho hingli block ho chunga ki pa thu kan sai ki ne tuni hin ka gelin
sei nong tam ta ka nei yang mi na to chim diu hi ka gia ri nei le ka ki parliament ka sei nong tam ta sei ta pung ka tin lam kai ma so hi ka giam ji nei le achung ban ki pa nau achung thei po en tu ni kho hung la thei hi nang hung thamo hai jong le lam kai an pu so zo si ka za na le ka ngai san thu ka ga phom lo kinin chule LEIMATA KSO hi ipibola itia ki punham ti hi thamta ka sei no min gal lai ta isopio to ikinuk mo lai ta gal lai ta hi sports KSO sports hum ki pana hi ti za lang ma me thi ding gelawa kuki mon ke hal hap ta sunga sports mang LEIMATA KSO lam kai ma soi ka za mo ngin sawin ram chun velau chun hin khu phal ga ma na chi jing ipia ka ki pa chu lam kai ma so ka sei nei bo ve tu khang ho hi ma sang ki ta ku in pile general secretary pa hung ding den tin ka sei long tam ta me i jong le ila liu ji hin ka sei ding tam ta hin sei dang ka ting secretary pa khabe lam phan tin stage lama hung phading in sarengam jai good signing pdmen kan timen abale surgery lun tu chunga hin ki pa tu sei ti tam ta men program hi ki chai lo hi closing ni la pi do ding no thil tam tam la isun mi khana ki bola danga ki ki bol poi ki na gel hi binang ka hedo tam ta me ti ka phom do no min hi chun ipi le pathin nung siding LEIMATA KSO unit ni ti pau hi hiski boy binai thar zung lungthim tam ta lo de hin an lo le sa chu pathin ne jin pathin ka thang vein tu hin ewa ni ta bang hom do ta dang si ni ko dang ading na hom do ta tin tu hin ipil tu hin ka sai ding kam ta chu ka sai bang ilal ta jo sai te pom ka ting sa hingom ama hi phong da apa na analam kaitan khabe hilang hi hing do pele ki parliament te chule hichi ewa de pi do pd win founder general secretary pa ke wang ki ko ta ding elam ka han mona sai wina pune sai hing din do pele ki parliament general secretary pa hin sim do le plan te KSO LEIMATA Silver Jubilee 2020 Father of Jubilee. KSO LEIMATA proudly present this award to Mr. Lim Hoki, former General Secretary, for his exemplary leadership and direction. Signed off, Lim Hoki, President, Nekau Hoki Secretary, 30 January 2020. Kedepai Silver Jubilee KSO LEIMATA Silver Jubilee Jubilee kedepai lung hal jangamin som ni longa masanga anaki bai pu da hawlam ka hangan sei ta ni khan enjo opening ceremony thamka sein e hasan lagan thin ho su tu ne ai lai le anu ma nu bai tan chipat lai wang tan nu hi be we symbol Silver Jubilee we symbol Chief Engineer Louis Pu Bediram ahin chule Pu Lalmani Singh ahin chule Pu VK Khan Chief Engineer and SPC Thumin wish Silver Jubilee wish involving mo chunga ki pathu seve tam kai ho le ni pi ho ko ma ka se do the ahin chule Pu Lalmani Singh hi be hai jong le and SPC agona CSR in the hill de oma hi tunin jong ke so in dang kala khat to hi annual sportsman manading nei mu imu vi nei le hije tui na ini zok do piwa ko ho na ni mi win se do pi hije ma hai nei the pon chule Silver Jubilee ke Willow Golden Jubilee lang le la som ni be na pha de kin yam de lam kai ho ma ba na lam kai puting ho in jong kin yam la lo helin kon thota pan hen la wa ilang sung hin ho ko dam he tain ke ho he ya hin nei mai khai ta chule lam kai ho tu ni am ho ke so mun chung chung ma ko na ho jong katip na nung chuli mata hi work for success akan lagi pat uhi learn unite self hi kunung pi akan jok di uhi chichu dan head team ba
meaning tam ta min chlai ka chen lam kai lu ho file lu ho na na vet le KSO branch dang ju se ki ben nunga LEIMATA hen nei hinga LEIMATA ku na branch dang hung le a hi ti thi le wa hi na story a lui chen het thau de hi tu ni hin lam kai lu ta ho so si hung han lang hele pha ka sa hi dai wangin ta dei bangin om hen na to bui si jong hin tin founder president pu lin hukam a han sung chu LEIMATA khing jang và khu khuluya tu in ka in lam kai phe to aga kiwa do in khului hitan mang na kai video chele photo ho post som hong ki bolin tiong chen mo de hi line na men ki pa jang men golden jubilee diamond jubilee imu kha wa ile sang ho jol phajai man dio ka de ye lam kai lu ho zo si ka khelin award hi am ho zo si ko chunga dedicate ka bole ka ki pa Pamin aning kal se belang lam kai wi langa dinga tua pujing ho dinga lungger phata ta ai piule sau ta hin tong do ai zin sai hengam chunga kin jong ka pa pin thu ga phung lo kinin tun sar jang plun hung ding hung ki de phan te idam vale yes executive meeting a resolution ke pasong Jubilee ni khwa ka phun do long ka chu kum som thum thin na hi el khing jang mona ki mang ding hin lam kai kun hin pu jong le hi chi ni ni het wa hi ding in Jubilee ni khun president ka hinan resolution ki pas pa chu tim na ta la ka ne thu hin chim do te KSO LEIMATA Silver Jubilee 2020 Leadership Award. KSO LEIMATA proudly present this award to Mr. Jean-Claude Hockey, advisor KSO LEIMATA, for his exemplary leadership and ability to motivate the KSO leaders. Ke pa me bowling tam tam la tu ni stay ni chung ki bowling tin sir lulun hi KSO in pui kham to ka bowler se ya ma in hi lo ka bowling o yang la ma hai lo na ma hom lo la ngoi ka ma pun na ke in pui pa chu pu jang lun tu nia hinglet general secretary pa ye in achunga ke pa thu le ka za na ka phung lo ki le chu tu ni hin ka sei bangin igam sungo khan to ding ipiding ti jang lo han no la pa te hon ha ta ki lun khat ki wa lam kai mi long ho a hin lam kai tha ho a hin ang an ki te ho jang le ilung yak pa hi ke so ha tan pi ki de ten tim no min jule kumdang le general election kita je pi bola tu kuma hi sport sai ke ta lo ham lam kai khala min na giam kha mai thiu hin nu la pa te lung ki mi vin kai kan sai chin de election hi ding hi hi jong le apha hi tu ne block ai ding le district pa kama report ka bol ngai hin ai lo ding le hingli ba bowling hi ya chu aki ma vote lo ka chu ki ma phone the lo ya chu election pa hi pu dan ding ta ke ro ai poi kum le ngai ni chi jing ma sport sa hi ni ki bowling ji chun tu kuma hi yam tam le kha jong le Union ni lai chu pha hin ta hi district KSO hon ita mo chu he lai ji in amon han tia ti tiu sports monday ni ki chai ding itam ti sung sia pa na chu mon tu ni pa na election pha hi amo kha na ki pe ai ta ke ki pe Uni kwa functional president ai pan piu pu silent mang kong sai MDC ko sa bungin uni kwa puchon pa chon hen lang sutal lama yung lampi ho zurkla ho chonga ki pathim pe ahin nei na chu ken kan hop to pi din tin ama sape na ki pathil pe ong la dingin zo jang ting zurkla ho agang te pe nin langai ki pathim pe kha pu silent mang kong sai MDC ko sa bung min no ki la bang nei lo ki pa min te kasai khele MDC LEIMATA pu thang boy zo hi da ne azawa information cho anaki za khele ini ngai dam vil lang tu em el phai kulum zut club
agang agang in lang inong leo tun ki paming te ala ti ding dol kan ni ki paming jisu MDC puwa ko na ki pathit pe ni hok do hi chan join til tuin pat isakai bol khir bol kha sei khir sei ding in Sri Dong Thang ex-president KSO LEIMATA unit phat kan pe ne Amas kali ni bang phat pha APY pa phe ko ma ke pa to sang tan kan sein kum som ni nga tin na silver Jubilee LEIMATA KSO ahin gon na chung sanga ahung ha peu sip ge sa pak anoi do se abon ta ke address in border pong gate man mota na ki go organizing committee ahin board jeng jong le tu ni program KSO LEIMATA na ki phudo kum som ni lenga sin na silver Jubilee mangthia e kayu pathe na hin chibana e program ho do se lo thi sang ho do se sunga tu na ge so do se sunga avelen kazana ka hin pen ke pathu sang tan kan sejin sebab tu ni hin pa so ta jen tam ta se ta pong gate tu chan ge mi ki to mai ta e to pi ho le sang sunga ke lai hom na chum so moi la ho so yong le sebab tu ni program ai su hai piu jang teng jut club hin al phai klum jut club me hin setai lovin ba sa la sa pi ho hin adang dang ki jong le hin te bang kum som ni la nga thin na silver Jubilee LEIMATA KSO ahin gon pa ki tu ta la long ta program nei man pi jing nei man pi zalo le nei hung ha pi zalo ven ho zo se chunga ki pa thu kan sein ma ban le hit ta banga hoi zo la phaza patin e lam kai di ka ta na nom pe nyan lang azon na pe ni ges tam ta na chi ta yong la tu di mana e peo e kam kai MDC pa hin sabala khau sa bung MDC pa hin chule simlai ke le khom na lama Chosan put singa hin het ko tal ha hin hele ma ha hin tu chan ge ya azon chan ge ya program nei op izevin no yo se za sang ta kan kin no chma ki pa thu kan se yin KSO hi dam so te te han lang pathin exing man lang silver Jubilee imun na ban wa golden Jubilee yang mutei te ding le mang te ding in pathin in dam nai pe han lang tu na KSO ho jo sina to phan na bor phan na ho jo se zuma avele ki pa thu kan se lang KSO executive committee hian lang organizing committee hian la board to hian jo se pathin ki ngai damu tin ma bal sanga hoi jo la phajo headquarter lam hian lang disinga kon yang blok nga kon jong le angam sung hi na ke tho pinau la na pan pinau ka ngai changi wi je tunia asam lam pe na KSO thana kan se in tin ka ki pa e yum na mun che to na mun che ana ding ko mutin upa jang sei hau kiep amang puni iki mancha lao kum kana in nei pdv phat man pan ta campaign ai ken KSO LEIMATA non hingji hat ati diu KSO LEIMATA KSO LEIMATA KSO LEIMATA pathenin bang bu dalin pe nei pi wa pathen chulo pi de sang hanna pathen kom ki pa thu se ti ei ngai lu wa hin na dam na ei pe wa vanale sit sema tiljo si sema ki ho yong ei sema leng ho leng pakai ho pakai ai ta ka mu kha lo be pakai nang man nei mata sungahin kiloi khom na tam ta nam jong le tu ni na bang bu na lo pi ta he nang man le sit ta sa hin nang hijang la thagau la ma dinga pi hin da khani pi ta yem ni na ko ki pa thu se min ka thang wa ni he pakai pathe dunia ka ki man cha na win thilji lo wa nang ma do ma ka to kha wa ka bol khi ru le nang ma ni ngai dam pa ka phan man sung wa nang ma lung le na ka si kha wa le pakai pathe nang man pathe mu pe de win Hijana so hiu yung pu kapakai Yesu min kataw ni. Amen.